Impresija Izlazak sunca je slika Claudea Moneta iz 1872. godine. Prvi put prikazana na onome što će postati poznato kao izložba impresionista u Parizu u aprilu 1874. godine. Smatra se da ime slike poslužilo kao inspiracija za ime impresionističkog pokreta i stila. Impresija Izlazak sunca prikazuje luku u Havru, Monetovom rodnom gradu. Slika je danas izložena u muzeju Marmottan Monet u Parizu. Claude Monet je bio francuski slikar i osnivač impresionističkog slikarstva, koji se smatra ključnim prethodnikom modernizma, posebno u svojim pokušajima da naslika prirodu onako kako je on doživljava. Tokom svoje duge karijere bio je najdosledniji i najplodniji praktičar filozofije impresionizma o izražavanju doživljaja prirode, pre nego same prirode, posebno u primjeni na pejzažnom slikarstvu. Monet je 1872. godine posjetio svoj rodni grad Havre na severozapadu Francuske i nastavio da stvara seriju radova koji prikazuju luku u Havru. 6 naslikanih slika prikazuje luku u zoru, u dan, u sumrak i mrak, kao i sa različitih gledišta, neka iz same vode, a druga iz hotelske sobe koja gleda dole preko luke. Impresija Izlazak sunca je postala najpoznatija slika u seriji, nakon što je debitovala aprila 1874. godine u Parizu na izložbi grupe Slikari, vajari, graveri d.o.o. Među 30 učesnika izložbu su vodili Monet, Edgar Degas, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley, a bilo je prikazano preko 200 radova. Monet je tvrdio da je sliku naslovio Impresija Izlazak sunca zbog svog maglovitog slikarskog stila u svom prikazu teme. Tražili su dnevni naslov za katalog, nije se baš moglo uzeti pogled na Havre, pa sam ja rekao, stavite Impresija. Pored ovog objašnjenja za naslov dela, istoričar umetnosti Paul Smith tvrdi da je Monet možda dao naziv slici Impresija da bi predupredio optužbe da je slika nedovršena ili da nema opisnih detalja, ali je Monet dobio ove kritike bez obzira na naslov. Pojavljivanja slike Impresija Izlazak sunca, termin impresionizam je prvobitno korišćen da opiše efekat pejzaža na slikara, kao i efekat slike na posmatrača. Izraz impresija je korišćen za opisivanje slike koja je imala takav efekat. Vremenom izraz je počeo da se koristi da opiše pokret u celini. Takođe, termin impresionizam odmah su preuzele sve strane da opiše i slikarski stil, tako da se smatra da Monetova slika definiše i ime i označava početak impresionističkog pokreta. Impresija Izlazak sunca prikazuje luku u Havru pri izlasku sunca, 2 mala čamca na vesla u prvom planu i crveno sunce koji su fokusni elementi. U sredini je više ribarskih čamaca, dok su u pozadini na levoj strani slike jedrenjaci sa visokim jarbolima. Iza njih su drugi magloviti oblici koji nisu drveće, već dimnjaci parobroda, dok su desno u daljini drugi jarboli i dimnjaci koji se ocrtavaju na nebu. Da bi istakao ove karakteristike industrije, Monet je eliminisao postojeće kuće na levoj strani pristaništa i ostavio pozadinu nezamračenu. Nakon poraza Francuske u Francusko-pruskom ratu 1870. do 1871. godine, primer uspešne regeneracije Francuske je bila luka Havre. Istoričar umetnosti Paul Tucker sugeriše da kontrast elemenata poput parobroda i dizalica u pozadini i ribarskih brodova u prvom planu predstavlja upravo ove političke implikacije. Monet je možda video ovu sliku veoma komercijalnog mesta kao odgovor na posleratne pozive za patriotsku akciju i umetnost koja bi mogla da bude vodilja. Jer iako je slika poezija svetlosti i atmosfere, ona se isto tako može posmatrati i kao oda moći i lepoti revitalizovane Francuske. Prikaz Havra, Monetovog rodnog grada i centra industrije i trgovine slavi obnovljenu snagu i lepotu zemlje. Iako se može činiti da je sunce najsvetlija tačka na platnu, u stvari kada se meri fotometrom ima istu osvetljenost kao i nebo. Ako napravite crno-belu kopiju impresije, sunce nestaje skoro u potpunosti. Maglovita scena slike udaljila se od tradicionalnog pejzažnog slikarstva i klasične idealizovane lepote.
Paul Smith je smatrao da je Monet ovim stilom želeo da izrazi druga uverenja u umetničkom kvalitetu, koja bi mogla biti vezana za ideologiju koju je konsolidovala nova buržoazija iz koje je došao. Labavi potezi četkice su imali nameru da sugerišu scenu, a ne da je kopiraju ili imitiraju. Grupa studija napravljena je iz Monetove hotelske sobe od platna sa osnovnim slojem sive boje u različitim tonovima. Slojeviti efekat pruža dubinu uprkos nepreciznim detaljima, stvarajući bogato i opipljivo okruženje koje izgleda kao Luka Avor, ali nije mu potpuno slično. Nebo i voda u impresiji izlasku sunca se teško razlikuju, granice između objekata nisu očigledne, boje se stapaju u njihovom sumornom polihromatskom jedinstvu. Njihova maglovita i bezlična praznina slikara podsjeća na prazno, neiskorišćeno platno. Jedan od učesnika studije dao je i sledeći opis. Akcenti plavo-sive i narandžaste koji seku kroz izmaglicu su kao otkrovenje u poslednjem trenutku, koja su morala da čekaju da poseban blesak narandžaste prođe kroz maglu i pronađe svoj reflektujući put do vode i Monetovog oka, kao i na samo platno, bremenito maglovitim prostorom. Većina kritičara nije mislila da impresija Izlazak sunca bio jedan od najzapaženijih komada na izložbi. U recenziji kritičara Louisa Leroya na izložbu iz 1874. godine, izložba impresionista, za novine Le Charivari, on je upotrebio izraz impresionizam da opiše novi stil prikazanog rada, za koji je rekao da je definisan Monetovom slikom istog imena. Njegov članak je napisan kao dijalog iz imaginarne perspektive staromodnog slikara, šokiranog radovima Moneta i njegovih saradnika. To je to, zavapi on pred rednim brojem 98. O čemu je ova slika? Pogledaj u katalogu. Impresija Izlazak sunca. Impresija, znao sam. Sam sam sebi rekao, ako sam impresioniran, onda mora da postoji impresija. Kakva sloboda, kakva lakoća u radu četkica. Tapeta u svom embrionalnom stanju je dovršenija od ovog morskog pejzaža. Jules Castagnari za Le Siècle je napisao da se grupa slikara ne može opisati nijednom drugom rečju osim novog termina, impresionist, pošto su oni prikazali osjećaj izazvan pejzažom, a ne pejzaž. Tvrdio je da se reč sama pojavila u njihovom jeziku. Ne pejzaž, već impresija, i to u naslovu datom u katalogu za Monetovu sliku Izlazak sunca. Sa ove tačke gledišta oni su ostavili stvarnost iza sebe i zamenili ga carstvom čistog idealizma. To je ono što nam govori Monetova slika Impresija Izlazak sunca. Godine 1985. iz muzeja Marmottan Monet slika je bila ukradena. Slika je pronađena i vraćena u muzej 1990. godine, a ponovo izložena 1991. godine. Hvala na gledanju, nadam se da vam je ovaj video bio zanimljiv i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare kao i da like, share and subscribe.